Is it a sin to lick a woman? You feel that is too harsh for Sunday morning? You are licking people already. You feel more and more licking no enyamunyai. You are rather feeling kwesieda, but this is too much for Sunday morning. Now when crowd ba hu ye. Na we ko. Na we yaba. E bedru ba be no. Na ese. Us oba. O che. Ese. E wo che. It will put your mind wa. Don't laugh. Me kanya me adwe a kire wo. Put your mind wa. E bedru so benya be mo be wale no. Na wo che no. Ese ne wo mu no. Na ni nyina tutu. It be ma na be fawa. Obehu se hurudu. E huruda. I am 24 say. Ade ni be hu ni wura no wa bre. E ma ni di ade ni bia bre. E ma ni bi wo ha. Wo kan ya na wa bode ama wo. Enti obenchia ni kuro person ware no no. Ade ni nye ne de. Be bia me se unim. Se wo yo ba na wo hia bema. Na bema ne de onda once na o fiu bia ma. Eyi se bema na oni sumayo. Asia ho nye de. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, me mama kwaba, baby I will be in check as an amount. I expose GHFM Bembruce. And as a mama becano, me I mean say a controversial. Me I mean say at the fire the baba besa meka. Me I mean so for prophet Oduro 1, no sights. What besides him, I say it's licking good. Tafribomuski. Is it good? Ode wanu be bo base wa bisa se eye ade eya na enyem na me bisa eye prophet no bisa ye komra. Is it a sin to lick a woman? You feel that is too harsh for Sunday morning? You are licking people already. You feel more and more licking no enyamunyai. You are rather feeling kwesieda no, but this is too much for Sunday morning. Obi tedemo ha ono wan leke no awompe. Iti mino me baba be ye nyankopon a wo soro na ko a me kire nkwaje kwa. Asa open so sira the window means as my American as a wofere ase. Ofere oh. Remember she a married woman or your research obi same. Obi same because in the way and walk out to us. Yeah, obi obolic. I'm saying, hey. We will be our children quite a quantina, Cheresem Neso, and Yawadrin. I patrons and Yamina Mekai, a prophet Kofi Oduro Bisa. Na adentina Kofi Oduro Bisasa. Ose adiena make and moya de that. Hypocrisy and the Equa Christopher. Na Yasha, another, bishop that was made, or no, a medical doctor. What Mills. I say it is good to what? Lick a woman. Somebody want to bomb or say yeah. Because Sabe Bible say and the man knew his wife one ways and means are on you. So in marriage, everything is allowed. I near Maya Mutu no a to that Hayward Mills is allowed. But to confuse bro, I know now you're preaching no you're funk about basic. Now, delve even into other spiritual realms now. Yes, I know now a jawomono. What the boy was a janadum. Now, since you are baby, they will tell you that's say a bay. Oh, baby, one for one bonus, or some me home ma. Oh, you know, I said, darling, me home ma. What's the then may I say, I the one who bomansa, oh, Benedict. What software will you say? I saw the one who bomb and son of the one, but at the end of Babeno. What do I look at bomb well to power no? And I said to please the woman, will you do it?
remember, she's also a human being of feelings. Just as we done so pam opona wo sano yo no mono so sane no. I don't know like Kofi Oduro say, is it good to lick a woman? But I answered him, the boys have upped the game. So say anya anim ho nkwa na so omo lick you. Omo lick e chiro so count. I won't say that. Share. Guys no ma ba omo e wa tu. Oba lick oba na chi nyina aka ho. E ho nyina, na tu nyina. They say na ba. But so bano wo so cha. Oya no asan check no. I don't see mama no ma ba no say sadia ne ma ne pento hu wa na ne wa ba ne eno odi na no simu atu hours na ne ho mai. No ba ni susa oya no be ka bi so wate. Na ewie agrada. Agrada say e ma de no e wo se ese wom. O say ma ne de mbebre adwiri itu na ma kwadwo sadi sa o tehwe ye kwamra. Yamiama wa hofe. Kakra. Sika kakra. Yes. Nyansa kakra. Yes. Kasa kakra. Yes. Mitimi kenkan kakra. Ni woto kakra. Sanity. Tie. Sanity. Meni abrepa. Eni edene na wo kakra. bo life. Na wo tuka. Na wo bo jot. Eni na wo bo whiskey. Fiewano. Mema we ko na we ba. Omoko ba. Ko wo sika. Ya wo pe na wo fa. Yes. Na ebedru ba bi no. My God. Opesa wo ware no. Aye. Afi wo be wo se be ma bia ware wane wagya o. Aye. Be ma bia ware wane wagya o. Enye wo fia bayifo. Dabi. Ebi wo wa anye wo fia bayifo. Dabi. Me be ma nya me da. Sanity. Ebi so nsi da. Amen. Esansa me yo ba. Yes. Me kura me ba hu yie. Sanity. Na wan kura wo ba hu yie. Kai. Na we ko. Na we yaba. Yo. Ebedru ba be no. Na ese. Wo se oba. Wo twe. Ese. E wo twe. Etu bo dwaman no a. Don't laugh. Me kanya me adua kire wo. Kanina. Bo dwaman no a. Ebedru so benya be ma obewale no. Na wo twe no. Ese ne wo mu no. Na ni nyina tutu. Eti be ma na be fa wa. Obewu se hurudu. E huruda. 3 days. Na wo de waja ho. Tie. Wakonya oba bia. Wo de shame no. Etwitwi ho. Etwitwi ho. Enya be ifo da ya no. Eye dwamaya. Wo de wo ni padua. Ansi ho. Se Yankopon. Woman power. The nation of Repent. Preacher. A city. Mami abrewa. And I walk on. Na wo te dan ya no. Aye. Na wo botutu. And the mema ba nyina so dodo na peto. Obo nyina. Na brewa pa. Aye. Na ya body togi. Eni. Da bia dogi. Afọ obenya 70 years no. Kutapuma Na ne nan nyina wanya stroke. Aye. Oba na oyese. Abira wanya stroke no. Afa da ko hwenya me akira pa. Nyame bechew. Yes. By wonkoto de na wodi bo adwaman. At the age of 50 years. Emma emrantie 20 years. 50 years. And would die no. Nyame bechew. Yes. By your enkotodwe will never come back again. And who tell the rather some me kan kire o say. I am 24 say ade no be hu ni wura no wa bre e mani di ade no bia bre. Hey, e mani bi wo ho a. Wo kan ya na wa bode ama o. Enti obenchia ni kuro pese o ware no no. Ade no nye ne de. De bia me se unim. Sa wo yo ba na wo hia bema. Na bema ne de onda once no few bia ma. Enye se bema no ni sumayo. Asia ho nye de. Kofo ntimi nka kire mo. Asia ho enye de. Ebi ye de, ebi nye de. Ebi ye tasteless. Ebi wo ha wo butusu a wo bompa isa o homrantem. Bi wo ade na wudi no unti test bia wo. Ebi so wo a wo butu no so person wura ni mu because ade no you enjoy. Ora kwa fi se heaven wo. Ai, eti e mana sabe. Mo fa mema no. In the long run no nya behu ni se ade na nyame de ma wo se eye treasure to you no I cares to you. Obama bia ba odi ba kwa na okọ. Ena mema bebre so fa no e de scent kwa ba ase. Because Obama bia sperm is smelly different. It of fa mema bebre a wase no enye clean da. Ye bia na scent wo ho. Opa ko ho se den. E no na mo start say mo play romance fa na weather no e change. Because ewiam na ba no enye hwan papa. Oh yeah, I say, oh me de enche no manya white oboa ase onye. Kwofo ase ho nyina. Enti wo yo ba, ye kase oba sima. Oba ni
obi a wasiesie ne ho asie enti wo your ba na hwa me a embie wo nam rough it's not good obebie wo nam na is for ebia your potential partner no kra so ya boys nse so twe come obi wa say me be ware wo onye wie ya say me ko but wo your ba papa o wie obetena ai sa waseche na sabe esini nyina wo na ndwiri ya owi obegina na esini nyina dwiri dia wo wie o say bye bye because niam kese adwiri niam na gum ono de na de ba no hwehwe obo pa say ma me ho mnantem niam kese na ewuram a adwiri se no egu adwiri se no to be na nanu nyina emumu esini nyina tutu wo se so bi a oni se so we ade nwamama saa anu bi na oka no etu otu mafo e no se emerwa no so obo bodogi no mama nkola ne bom dogi no nti ma me ne benya 60 50 no na ni koto dogi na asa dogi ne doso okoto ne eso na pa obrawo oya wanyi kakra kofa be ma no so anyi kakra akofa small boy no brawo ni o kanjina akosi se yeso yenhwe ye ho yie yenhwe ya brabo yie no wanhwe yi a enne na ye young ochina onya young aha Xposed GHFM Bros o subscribe ya subscribe me de tumpa na wonsa akabi manuel bye bye. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.